Ia fia lava toe whawhailo ia tu iso tātou a tunu o i le whai unga o le nei vai aso. Ai usi mai o le whaafonga i se tasi le nei o whaupoponga wa tātou tala mai Samoa, mai le tau tua le loa pei mo le nei aso whareile. Lua sifuru mani fito i Januari, lua afe lua sifuru mani tolu. Ia tātou tala tomua, i le whai unga o le vai aso, mo avanoa o ta avale e toe fia malanga i upolu masavai, ua whailoa i le ofisa o vaa, ua matua i le ai lava se avanoa, ua vaai ai i le tae au, i le wafu i sa le longa. Le tele o tangata malato ta avale o loo whaatalitali, pe stand by, pe mawani avanoa e malanga i upolu. O nisi o ta avale sa i le lisi whaatalitali, ua mawhai ona sa watu i le vaa i le ono i le tae au, e ta di tonu le sa moa talalasi, sa vavele lato usu, pe sa momoe fo i le wafu i sa le longa. E nisi o tatou talang, ua whailoa le te o le taitai o le kalesia katoliko i le lalolangi, pope falani sisi, i le toatele o atunuu o roro latou whaasaina ai whaafine ma whaafatama po o homosexual. Sau noa pope falani sisi, o tangata uma o whanau wale atua, e tatau o na talia, lona ia tamari anga wha le tangata wha ada soifua. Sau noa pope, o le toatele foi o le ekalesia katoliko o loo mana na o e whaasai tu ai tangata nei i le ekalesia. Peitai, o ia o le taitai o le ekalesia, e le o se whainga mi o tonu, ai o se whainga wha ilonga tangata. E toatele atunu o loo whaasa ai whaafine po whaafatama, o isi atunu o rola atou whaasalanga, e whasiotia, pe a maua oe, e te whaafine pe e te whaafatama. Sau noa po pe falani sisi, o le homosexual o le angasala, e pei o le tele o angasala, e iai le muri lua ma le pepelu, e le aise mea o le a whaasa ina ai, pe whaasala foi. Ua ave le ai le whautuanga a le pope falani sisi le eka le sia. E te tau ona whaatang nei ona whaasa ina se homosexual mai le eka le sia, a e tau mawhai au mai i o tono le eka le sia. Man tātou tala whaaiu, i le moto tele i sa la whai, ua le o toe mauai se pepa susu, ua whailoa e nisi o whale o loa i sa vai, ua le misi lava se vai aso, ma se o loa i le maua i whale o loa. Sa whailoa fo i nei whale o loa, o se taimi mua lea ua tupu ai le nei whaafita auli, a o la tau whaia le nei pisi nisi o le whale o loa. O le tau, o le apapia vai lima, wha se lau wha sifulu mililita, ua ono ta la valu sifulu i nisi o whale o loa, peitai, ua le fo i ai le atunuu, ona ua ngā lala i le fia inu, ona ua leva, ona le toe maua se pia i le atunuu. Ia e whahi ua tufo ia tātou pu le tini o le nei aso, inisi o to'otonga o saunoanga mai le awhionga le taitai o le itu o loa ngai ale malo, le sunga ia tu ila epa takta sa ile le mali ele ngoi. Half tight. O la fasili la awhionga whamon mole le tu langa le toi fo i lava i le mta upule na tu la i mai i le farfamsino la sunte ane. Le volanga saunoa i ia le sui komsina o leo ana. Ai ni se reportina mako faalo mo fa peo le sa tau sanga ina lo fionga ia ni au securities i leo. Famon mole pe fainga. Le sa lo ko la masa fai. Ina ko TV. Oi mako. Le sa fa le so kafi. O fa ba lo lo ba ko ia. Ai al kapuai kau pui am kapuanga fiko kongo min skaurio leo mara kalana ale kuna galana se fai sao me ko efeito ko mi ai le tulangala ale winga la fam kala ma ko foi o meran tupu ile to inale sa pare mio ya pa le anga kakmari ya tu na veo tengai la fa tupu le il va per che Bruxelles va per le ci ko por ya ki ai ma sia ya le mele wo yingi le nga makamea fasi fa loko le ringo kakala amata mai le vai va voile le olapi SSIT
ya fai uma I vai ngani ka tas ole turamala na ole tapule ele o tu pe o ile tamalwa ale minstano ya ya ale telefona ai o ke koe whakawinga le kūrea. O mene o lea fwoi o le kasi le fo kau se fwa. O le fo le tau se fwa. O le si le fo e whai mano. O le create jobs. Pea maka mere malo I le whatuino o a fwoi malo. Ia ranga maka mere ngā runga fwoi e koru I tu mano. Ofisa ia sa fsiringia a le upua a le minsta ia le oka. Ia o tasi lea tom whainga. Ina ia sa ini ngā runga mo tātou tongata. Ia le la o fai I le isi kolu le ese le afe I ele ese o tamo whanau o le atu mai kukongo o le whengaro almaka kusala o le sama o le taupuna e whai malo umalo e create jobs sa I le ngalua e fo ai le pa umala lo kause e le ngakalai ar ka fingo ngalua ngai a broken kasi nga me kwa fai ngai le ne mga ngasa me se pisi mo le ngaka mai I ka le ile mo le wa mama yo mama kalo me le ku pungai ina pa business. Aka ku luma wako. Yo ka vale vole a so luma. E ala como no. Solo muri mai tua como. Ya na mera le ku punge. Wale lo po ferme a sulu ya tra. I le simene e mawanga no o mon me o le faalu o avo I wakina ala me le fani ya ngara ki nga ya lo ku o le pot ya ma ko amokari mara ki nga o le fingol fela o le fing ma ko ngara wa mai ko sa o ke le ya kwa se mi e o fo I nga luenga ia kongo kumalo e nga pa wala na e nga le musa la wafe e ka sa mo nga ko fa ku e office ma se la mi masu la fe e fa mo ko komi o e vo la fe nga lo nga ko ko o le lo pra fa pe fe ko o le lo ko a me afa ka ko sa pe mo fo ko ma le se me ko ko me la ko ka o pu fa ya ala ya vo tau fa que tiene fa la no mai e ma le que fa que ma ko va ngale ko se fe o ko que como ia da o ngai ma ka o pu ai vo ya la u le fa e ala fai mei agora pa loka lea le wo ma fa vale mo buone e kumalo ale wo ka kom fai fa vale ele maga ku foi le wa ma ku ngale e fai e ku sa ko ala ka mai ka se pero vale o le si tau fa tai ma lo la o le Ia o le nā seo tō ngai ni seo tūlanga o meo tu tupu seo tātou wā tunu ui Samoa nei mō lo si la fia. Mai le tau tua le loa pei Samoa,
fa fe tai tele le mafuta mai fa soifua ia